Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I kako treba da čovjek postupa u vrijeme fitna? Fitna to znači kada je nešto nije u redu, kada je nered, kada je nemir. Religija nama uči da čovjek mora da vodi račun na dva pravaca. Jedan pravac je prema Boga i drugi pravac je prema čovječanstvu. Sada, ako smutnija vodi vama prema nered, ako smutnija vodi da mrzite neki ljudi, ako smutnija vodi da ubijate neki ljudi, ako smutnija vodi da zapalite neki ljudi, ovo smutnija to ne znači taj riječ smutnija, smutnija znači ovi ljudi koji to napravi nered, onda znači oni vama zovu suprotne strane, ne zovu prema Božje put. I zato sada na ovo doba mi pogledamo u svijetu, mnogo se dešava takvih stvari. Jedna religija ili sledbenik od jedne religije, oni mrzi sledbenik od druge religije, negdje ubijaju, negdje zapali njihove kuće. I Indija se dešava takve stvari, u Pakistan isto, Burma i još nekoliko mjesta se dešava. I onda treba da čovjek vrati na izvor. Onda, na primjer, ako je musliman, on mora da vidi kako je časni pratenik postupao prema Boga, kako je on postupao prema čovječanstvu. Časni pratenik volio ovo ljudskog roda. Ako je jedan kršćanin, on mora da vodi račun, da vidi kako je Isus postupio prema čovječanstvu. Na primjer, kršćani hvali sebe zbog ovo učenje, da je ako neko udari na desni obraz, onda predate lijevo da bi udari tamo isto. Znači, toliko je ljubav, harmonija, ali to treba da oni pokažu. Oni ako tako ponašu, onda će biti mir. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao kada bude ovo tako smutnija, takva doba, i ako bude ovo Božje imam, onda treba da vi čvrsto držite taj Božji imam i kao da lepite za njega. I čak poslanik rekao, i čak ako zgubite svoj čast, ako zgubite svoje manije, ako zgubite sve što imate, i nemojte da napustite sebi, da zgubi vaš vjera. Onda treba da vi čvrsto držite odnos sa imam od svog doba. I čak poslanik kaže, ako ne možete spasiti svoj iman, svoje vjerovanje među ljudima, onda bolje da živite negdje sami. I čak i rekao da možda da ovako držite čvrsto neka drveta da bi spasili svoje vjerovanje. Na ovo doba Allah poslao Hazrat Mirza Ghulam Muhammad alejhi selam kao Božji poslanik, kao imam Mahdi, običani Mesija, da spasi čovječanstvo. I zato on nama rekao, on došao samo zbog ovo dvije stvari. Jedan, da obožavate Boga kako treba, i drugo, treba da služite čovječanstva. I to je kao bit za religija. I naš džemat mi trudimo da više ljudi prihvati, da bi oni stvorili mir i harmonija u svijetu. I zato sada je samo taj jedan način, taj jedan put što je Allah poslao svog izaslanika, da bi slijedimo njega i onda bi mi stvorili mir i mi bi oslobodili sebe od ovo fitna, od ovo smutnje. I alhamdulillah, mi prije neki dan kada smo slušali hutba od peti Hazur Hazrat Mirza Masroor Ahmad, on spomenao jedan događaj u Ghana. I Ghana, jedan ministar bio Ahmadi, i oni zvaničnici su imali neki sastanak i vezani zatvor. I pričali su da ima mnogo muslimani u zatvor, pravi oni kriminalci. Ali onda on rekao da neka vidite da li ima neki Ahmadi. I onda su kasnije oni su ispitivali i onda su potvrdili da među muslimanima nije bio ni jedan Ahmadi u zatvor. Znači, ova učenje pokazuje svoje vrijednosti. Bilo gdje ljudi prihvati Ahmadija džemat, oni više ne pravi smutnije, oni ne više podigne svog država,
oni ne uzrokuju za nemir u društvu, nego oni onda kroz svog dijela oni pokazuju šta znači vjera, šta znači islam. I zato ovo je neophodno za čovječanstvo, ako oni želi da spasi sebe, da oslobodi sebe od smutnje, onda imaju jedan smir, jedan put da prihvati ovo rješenje, prihvati ovo imam koga Allah poslao za nas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.